He rangahau nā te tīma aro o hotata mō te rorohiko ki Aotearoa e whakaatu ana ko ngai Māori ka nui te tūpono māmingatia mā runga ipurangi. E whakapono ana tētahi mātanga manararauna kōrero, kai ngā kamupene hangarau Māori pea ngā ara hei kaupare i tēnei mate. Nei te pūrongo a Arana Ryan. Hei tā te mātanga mō hiohio nei, tā karaiti ana tāuru ko ngā kohine Māori kei te kaha whaia e te hunga māminga mā runga ipurangi. I've heard of Māori Pacifica teenage girls being exploited for pictures. And then the threat is, well, you need to pay us money or else we're going to send this picture to your mum, your dad and all of your whānau and communities. He rangahau nā te Computer Emergency Response Team o Aotearoa e whakaatu ana. E whiti oro o ngai Māori kua ripo ātahi atu te pāngia o ā rātou whārangi e te rauhanga. E rua whakarau nui ake i ātau iwi. Scams that use AI that have scanned your, say, your Facebook profile so that AI will know who all your family are, your friends, sort of, you know, what you think and what you do. Yeah, use your own language and yeah, it will become very sophisticated, the scam. E whakapono ana a tāuru mā ngā ara tuāpapa Māori te kōkinga tonu o ēnei āhuatanga e aukati. We know that the current solutions don't work for Māori and I also believe Pacifica as well. I've had people ring me up quite upset or contact me really upset saying, this happened to me, I went to NetSafe or I went to the police and I actually feel more victimised now. I've gone through the humiliation of having to hear my name mispronounced, have to spell my name. They don't understand the tikanga, they don't understand the cultural values. Ke te hia hoki ia, ki āta tirohia e te kāwanatanga hau, ngā mahi a perehitene Byron. E kauparitia ai te whakamahinga māminga o te atamai hangahanga. He's forcing all tech companies now to disclose their AI, their algorithms, which will end up making America at least a lot more safer. And we'll be able to combat a lot of those issues. So I'm hoping that whoever the new minister will take that on board. He whakakitenga o te rangahau ke te tū ki tāmaki, hei wāhanga o te wiki haumaru ipurangi o Aotearoa. Arana Ryan, te ao marama.